Omaya de shem akwa de ba attention TV so e mo amu PSC na natile na maji mekunya kese wa attention TV so mba be boroboro ensema agitese e wo ye man Ghana ha amamu na wohu ne e ko nje se wonam Ghana nyese wonam bia kaka woni ne e ko so eti obi kan se da bi William se no attention TV so natile le be hwegu ho e de mai se ku ha se mframa bia e de be ye twa e gbo ansa ne so ato amaye no e wa attention TV so ene asembe na etwagu eye abrante bi ababonten abeka na dua nkasa akire ye Reverend Owusu Bempah ene Reverend Obofour osi ne omo ye ni nyina kire se de ye ni dede tobe omo ye o man Ghana no ekire bibi enti Avraham ababeka na dwen e de akire Reverend Owusu Bempah ene Reverend Obofour mumyenko tie ne waka e de ne anu o hye wa ye o man nkasa enso bu wakasa abo me nkasa pete me so wade se wom akana dwen akire wom kese ne mu odin ankasa mo me nkɔ hwemra na ye ba me so ma bese mu amamo Avraham nua bema bra pani o papa wade nyina and I said two brothers womoya asofo kentin body photo womo Ghana Reverend Owusu Bempah and Reverend Obofour. What in says some kokoso? Mate Pandra Kramitro and Rock Kramitro and then 3 days metro post to be metro post to be found. Men pese Ubako church mu na akwa sebia o supporting nipa baako. Wo ye badwen ba nipa mienu ya de a ubegina mfinfin na waka afane afa abom. Thank you. Na omo ami blame omo kese ye Christopher eso sonto kwa sododo. Christopher na fuele santo kwa no isa say Christopher ka kire mo papa no mienu ne say asofo mienu Reverend Owusu Bempah ene Reverend Obofour mu ntwa so me o mo fra me antichrist ni momo me antichrist bon sam no wow dia me kwotro ye ni na me kire eni emsendra 23 hours ago enye ni enye ni okay Reverend Owusu Bempah then I'll join me trust say Reverend Owusu Bempah and Reverend Obofour, please stop for the sake of the gospel. Okay. Be a Christian. Unye Christian. Asempaninti. Asofo mi no. Ewo moko. There be. So what you say? Nti me try na bi wa betro and Reverend Owusu Bempah didn't say anything. There be ade no be a Reverend Owusu Bempah kasai. But be a fire be free in the camp. So on enkoda. Nti se camp entokwa bi si ewo P Black ene ebinum ntemu a why na man for bedarati ka Avraham uni P Black en kasa nti me no eye for peace omuntwa so na wo bi anya na adwuma wow na we nyina kire se sabio nyame bi amfra wo bia business no bi aye me message no abe shake Christianity dada eno mo say say nti me die futu amema no omo Bible nim Christopher me say Christians don't believe in their own Bible. Philippians 1 verse 15 hwe de ye hwe me say Jesus see form say see no pe Christo ni afre na ye me kana he Philippians 1 verse number 15 share platform amewo where say be ka bi scout me yo bi ametumi de me ho kura ko falling to kwa we mu akwa cretin to kwa de creti enya view say make money but me I don't mean in dirty money that be me social media metumi di nkwasi asem bebre de make money era na me ko TikTok live na me wo pool me wo swimming pool na me ne girl bi ye video ti na yes girl no ba she da say me pen no ye rough ni ade within few minutes akaka na me duru 1k but meti a me kanya say me enipa 200 pen ewe sana Ghana 40 sana Ghana 40 ye fra guy bi kwakuma nan kan o trend o TikTok pa o joki ni ade onya 1k ni ade ya da na ye ko so Sunday ya na ye black we consciousness say before you be fire ntoma pefra na ya twe ye ho afi sa imperialism de broni di bra ye na ho very positive message na ye me kwakuma nan kan ene ba ko be fa ne king of gifters ene ne ye program very positive enipa na was do 300 because we were spitting wisdom but guess man no mo twerk no mo ni ekogu so chow nti problem ni nyina ye when we say kume wudugu ye no Ghanaians don't have any means of entertainment nti sabe imprebiasa ubeji mi wo social media omo be hwe pa but yeah the idea as a mass stadia ehunu ni say the reason why bad news in the travel and say woman him said normal films no nyasasem na wo kana e normal mom what I say what can yes we nipa was all can nyasasem waka but
wo di pa na wo sa wo kanya ansasem no ko ka bad things a ho no Dabi yade broni ni bibi ni gina ho na ye ka say ye position bad energy and obi a move it closer to good energy abrofo no ko closer to good energy more before bad energy ne do so bad energy ye attractive bad energy more than good energy sani yete anti abrofo obi atade obehye emfo bi ho anti Bill Gates nom ne Zuckerberg mo enamo a omo dress very 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 simple wow ba bibini onya coins kakra se de obese peja na betire ne ade no sani yete wow abrofo no live a life to please themselves before live a life to please society. Nice. Obi a person worry because obi a worry. Oh wow. Okay. Obi a person or onya Benz because dabi. Answer me be sorry so. P Black. Philippians 1:15. Philippians 1:15. To dey mesre me bra panyini so for Reverend Owusu Bempah mesre na nedu matata ne nkola ni nyina mesre mo nyina mesre mo a na Reverend Obofour Reverend Owusu Bempah camp na me address first mesre mo omuntwa so obi say Reverend Owusu Bempah wo hwe bra mo abre wanyame dwuma mu a beduru ba bi na ono kwa no oyo mampanyini sofo a wo ye closer to the president entokwa se no etie ni munyam so ena sofo a me pena sempa meye Kristo ni ameko na asawle Reverend Obofour ono Bible no nkotu efie nyansa and no dey sorry me pena sempa papa to be honest me pena lifestyle me pese de oye plain me pese de on fa asem nsie obeka no kra kire waso no beba abra umba no wa po ba bi atena oye bold enough ka kire Ghana for say onim American embassy onim China embassy but heaven embassy there wonim wanya adwumaden a wo kombede wo simple to aka kire wo no wo komde wa hwe no wan bepam wa waso dem ho o se me pon asole ama so dan ne metum na my wo si abonten ye me na me si dan simple so wo say wo be wrade fie say wo be tie nyansa sem de abobra mesra mo muntwa so o muntwa so emwa enche na ya wo Yesu o munyae wo ye sofo a ye nyam dwuma nte se de wo ye mate enie se mate pai ka ebia kaneshi na ka na ye ma onu mate ni seat de omo bia mbetena so Omaya de hye me makwa ababiem esan de Attention TV so ene mu amasoma na brand asem abeka anu ochi o anu ochi na me ba bese insem mu avran beka we ka se bia na telemiti na me manje da anti ni ye o de okasa nchese ehun se yes anu ode na me se anti me ba bese mu madomu esupo ama ho efa insem aye avran beka e de fa Reverend Obofour ene Reverend Owusu Bempah ehun no ahwe me ya me nails ya e chegu fefe adum beauty therapy na ye me nails e de ema me open na kire kwan ya wo ablekuma the number is 0540913225 0540913225 adum beauty therapy obe serve fefe obo adum beauty therapy so wo Google obenya bibia any information about her ewo so Avraham we di anu odin pa Reverend Owusu Bempah Avraham se me na natile me kan kire mo se muni ma sebi hununu a mudi wo my Ghana no enkire se nyame afre mu enkire se nyame afre because asofu akuku na mo Ghana nyame afre mu no sa na ma na mo ye no dabi omunye bi nti Avraham se me kan kire mo mienu ne se Avraham na ko nyam na neti na me ka se dabi nyame frem mo ana te se adwuma no ai te se mo ye bi keke nyame frem osuba na mo den wo my Ghana ha no nyame enfrem medama se esa mo jembre na mo hwe mo PSC modoba ba ko pay TV and radio presenter e baba e wo Attention TV so makra mo da se ne e sign e be share